Evo, Trup što prže ribi, ajde Trupče, pozdravite. Evo i Guta je tuka, zdravo Guta. Trupče, da li te prska? Trupče, evo ovaka ti kako linar, što će kaj za ribice? Kako gi fana, što gi fana? Ajde, zboruvaj. Dobro. Dojde Oli, znam vidi, ja zemo trkća. Što ti kažem drugo? Kogi gi fana? Vajo? Aha, vajo. Na kogi fana? Na crnom tropu. Kamenu, koje reka je zelo? Od železnička stanica. Na, reka to je? Vardar. Vardar? Da. Mjesto ono gopno. Mjesto ono gopno. Ko je to? Za koliko vreme gi fana? Za koliko vreme gi uopće to li je? Ne, baka. Ti bukadi i kabin. Pobrajmo koda. Ajde, meni lektor si, ajde, zboruvaj. A baka kako linar politi ode pona masta ti ode li pona Vardar? Pona masta mi ode. Što ode su ovo operativ Trupče? Ko ti preparaciš ti za ribota da zmapi, ne? Dunar, ti mi teo. Kaj ti je Trupče? A? Kaj ti je? Eno ga tuto sad promete. Tutu, nosi belo. A da na lajke ti tutu da na tom sjećam hvala. Će te ima Trupče, će te ima. Ima par za koji će te ima. Aha.